we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong the lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki donhi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Nomor ba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Shua ban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsam nga. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kiwa chong chunong remu em ilaka nong kle kiwa kama ar pawngut ro kiwa man le kam kitri thau ne de lai ujor gi ODC ki East Janjay Hills District yo percha ye public hearing yong ka MS3 Cement Limited ne mentai thau ti mo chuni ko iwa he aspa khat nyao point le khndi so hectare wai de bo le ka primary crusher wa ka secondary crusher hai thau wa tip kami lom sarman ne liang ko chong chunong dong gi wa ha ni lom sarman em da gi spa ngut ko chong chunong rem kiwa man kam kitri thau wa de phala le wa ko man wa de le ni klam de tip ki kam kitri thau. Dedua na audisi wa pesenge ya kan public hearing kepada temu wa pemenang ka arho atrik me aja arhon ru ibha ki kam kitri thau em ki kot isla wa pesket ini ki wa pen scam le dag JHADC cho dong wa ai thau wa em ki ha uni lom serman dapan em kam yo rap wa em la gi per do gi por wa ri moja ki wa hier bateng ki wa pen em kam yo pendap ja ko ya ga yung sem ki wa em la gi spangon kam te da banjo ro pendam ya kan public hearing yo like nai wani kulmar te naliang yong i TV wa ane tho alum surman em ho dan snong i yong i em deng em thim noi no i ing sa sno ta amno ane abda ti wa te si simen de panno ya te giri i bata te ti yong ka youtube mo si ong mo song mo suni e penem kami te ti dau ti ya ne kam percaya ka iwaran priang ya I ami trito yu I da benjing si wa ne mekalia bot wa le oi nikam I RG priang dan liang yong I ami trito mi ne semat wa yu khania ni man guru ni man ni ami ke dinong kan ko ta irji priang da dengan liang yonga tewat telum surman le ong ni penmi notis wa em snong IRM ke snong ni dan yang yong em he de benci te he di priang ga terpat le yang kesurkar yong I wa yelam ya ne stik yong I kat kamtam le yo si uman am klik no char ya ne di si yong I em ho izentia we chimkhia ga ne kam we I withdraw ga ne public ri lada jia wa ar withdraw ga I hok ong I roi du ji I le sakmat dan liang itu, dan liang yonga hanya fimat pada orang I pori ka hapo nyos ni, we I gaji penci, aji kata gaji penci, to gaji penci yong I, to we penci I sepang ane publik rin, wa I hok uriti yong I lokal, I hok uriti yelal holding peta IOM, I record, I dolir kong lima, dolir I wato yong I, semen I wade I, recommended tu udoloi. Ada silon waman aminong pat ya kendo ya set yong I tahadu I
Naliang ite i le isati sebut nadu pa pun be pun ibe pa temen yang iberi usumar hate alum sorman beto ini hok iriti yang naliang ite ilan holding bat ikata pun inong song senong yang am song song rin ibi senong arba ja kelam ari am song senong yang to tiam mi hedu lepo support li naliang ite lada PR yang jingat yang i pun sekiat ji hok iriti yang te di yang ite naliang yang te wat so obi won onga ayi gani ka awad penmi ko wato blok E IRM aktif ka blok E dalam surman wana te snong RM snong hate ni bha iki ad ama jing yu yong ito ite thorep thoki to khani manle ito IBM ideni prosta RM ad ama penmi notice ayong ki naliang nga te MU he la pinche naliang te chu poin ni kami nong rim elaka nong kle ida poi hani den wada yoi kane notice public hearing wada issue da state pollution yang government Meghalaya di den wada yoi ka ti yok khnya di to ongo wiman ka tailum serman halora jingtip ongki boy mlomala tanan tip ile ti ya majing tip iki to hatelum serman boni thoi hok yang ino song rimura ni te dau yok khnya di mlomala amad ong ti krorang ba udah pelan peden darap ncehi dengan kau biang bu jingkili sawi ni benta yang atene wathok chebha state pollution leni department of health em bentalang hato notice wadathok to iki am tu thok snong lum serman ni bha ya da jingtip ong hapo elaka nong kleo ngino song snong irjo yo ga te snong lum serman jingtip ong ito lum serman to du nong thorep thor yang ibru bila em hate to adap du iklo scan stage ite so wile ate block ba jingkili ba ate block don't know me te block ayat senang ate blok hawa ong hapo lum serman ate blok ne so wile ate blok sedang ada dua sudut sono kut iram jing TV sedang masa the north sono si east sono south sono west sono di belanya tu klaim satu dan jing notice public hearing yang state pollution leni department of health wah notice itu dibenta wa timur sun hate po area wa MH po elakanong kle ate senong lum serman wa ong josnyai di poi ni to ong dajing iong kiam ni kita penpoi charging penkulmar yang imlang salang hapo yung pailang iwachong hata hapo ng clay area igerpai na sarkar bichim kia ya na issue yung IWM ni ha po ilaka ng clay penbaj ka deptewan pen leon ka hearing skmat penbaj swai ka hapo nios niam dong di krurang ba yung iwan nong song senong prasong senong penbaj ka swa roi chai depte to hiles skmat bite he kedia kerpat yu disile da dep ong tu to hol de bukori da dep panira video to ong le state pollution hara de duite he kedia te disebut ingu le you apply rap wa am lango am yu ini to nong snong rem da wani le da wa hok ipot yong wa am hatai halom serman te ngana le nga so wi wa penche na liang wa ong perlok yong na prasno pratho yang bah atu ajing tho yang ki hatu ha statement yang ki to clear ha kachnong lom serman ta am achnong rip arju TV ya ute ya te achnong lom serman itu TV do lom he we don lom tho ki tho rap ibru to yo jakpo ikonik yang achnong rip dan kerparile ya sarkar kerparile ya di department ki uper wa em bentalang hani ya ajing ya ne public hearing ya yeni ya percaya ya ne public hearing to le ya notice do news ni ha iba ani ajing percaya yang benta di hok ikut yang ikon yang snorim pada orang ilaka disebut ane jamet wada deb le submit kat ha office yang BC wada ikoilang da debi tengah le liang yang na ami treto ni nong song yang songsorim nga dewi kepada ya di office department oper to uchim khiai ni kitle arhoi notice ni claim da yo jing tipi am treto le ni jing tip yang ki wobiang man no jing kulmar yang ne public hearing yang
te ni te dau I amne poi yo ye percha yane public notice wadi di bentane public hearing ti ini te dau am trito boy ka jingkar pat ni office fair to amad ong ni kro wada dem to hapon ni sngi e pori to I te jubab oche te ni te dau I amna liang yong I te I boy ka te jingkar pat jor ta at na liang yong I am trito man I ta at kmat le ukawi yaluti meyosa arhoi poi te ri nong wei uban ben ukne bori hopi ti yong I ngadu ni ten police bor